भी return आइसे graduation 99 होइसे आही ना थकाले दे मुला बिनी लु मुरी जाइसे तो पुरा मुला family तो एकदम broken ना थकाले दे मुरी तो जाबो ना पारेगे ना मुई मोंदे उठिसे मोंता मोंदे उठी ना थकाले दे mon district football tournament थाइसे ताले मुई के announcer करने मानिसे public ground दे announce करे थाइसे तो अमेरिकन जाने football ground दे interval time ना half time वाले में Allah चिल्ला माने खत्म ही नोए public तो इनका थका दे मुई थका कितनी time pass पूरी रखी दी वो कोई ना idea इतना पैसे तो मुई तमोड़ कौन हाकन VIP kan lo interview करे constituency wise किया सो ना MLA kan भी पूछे इन interview करे ना मुई तो एकदम entertain को नहीं itu time dia Bengali DC actually naik je buat tu, tapi orang mungkin mati je. Ni pun nasi, dalam dia mungkin ni nasi. Apni lah education qualification क्या से? I've graduated. मैं nasi. Do you want to work in my office? Yes, sir. I would be really glad. मैं किसी कुछ बाबा जुदी if I have an opportunity. I will. Monday ले आएगी किसी. और सारा मिसा वाला मुझे चाहिए तो. I will write मुझे application की ना लिखी वो भी ना चाहिए. तो चाहिए रो application तो कोई documents तो कोई documents lah ni siapa application tu di mana? Coba cari na di sini. Cari na tahan lain, tahan office lah paper ni begini na mui di sini. Begini na start joining from tomorrow begini na mui ke census supervisor karne all district census berada ni 2000 ya the year 2000 deh kampai. Worked here for 1 year, boleh be restlessness tu. Boleh na pare. Mui arai sorry jani na mui ekta promise purna se. Arai itu do. Arai mui lah amak makan bi jauh boleh tibo munai mui ke. Ina na she struggle kursiya will be finally to cut the story short he saw miraculously we get CBCNI Kalebra Guwahati bro we get phone aise aina moi ta de join kursiya exam kam kuri dise ade ina na full time ina jabo wale ne moi la ama baba bra means with all their love and concern moi do eldest ase mola family de man sak juna se idia do moi la ama baba kursiya idia do we want you to work अपनी काम पूरी ना भाई बहनी का के साइड भी मां तो अपना पूरी से कोई दिन ना वादे ना कोई तो ले इसो काम करो वादे मन की struggle a lot इन मोई फिशी चैलेंज विषय कोई दिन ना इसो मरमरा I went for full time ministry तो 3 साल मोई गुवाहाटी ने काम पूरी theology भी ना पूरी दिन ना इन अपना फिशी ने मोई ना लीडर kan ra अपनी तो theology पूरी ले फिशी खाला से Begina, isora again miraculously, rasta kuli dishe, mungkin sponsorship paije, scholarship paije na, science de Bangalore de puru de laga time dishe. Boleh be? Ini kan jawab apa na, mungkin science Bangalore bra, ada coincidence na, mungkin calling letter tu aje, mana admission puru le, join puru le heavy begina. Government high school teacher appointment mulai share. Berada mulai fishy struggle berusaha. Korban makan pressure tu. Abni tu Bible puri lebih tu bisa lagi bodoh na. Na mama manukan banyak mama lega boyo. Itu kerana tu ahibi joining report dibi. Joining report diga na puluh ka proxy rakhi dibi. Tu milo le puluh bocang. Jai kena half proxy bala ke half dibi, half tu abni rakhai dibi. Ekdam stress, tension. Tu moi lah question tu hari. Isor lah kotha tu mene the truth kase. Isor lah kotha tu truth. Hosa kotha se. Hosa kotha truth pura boleh jabole karne. Koi ada misa koi na kina ka jabo. There is a conflict within me. Itu tu moi tu napare bo. Ina aku ada bisi stress vision moi family kan pun kibi kwanai. Koi kena moi I requested one friend. Please bra itu kina pura boleh lagi. Resignation likhi boleh lagi. Kalau moi lah naam de please bra resignation likhi dibi. Naibra resignation likhi she resignation habi dibi. Free. Itu pichi de moi free. Aku government service public isi tanah sede. Moi government service nama yo. Itu bi nama ne. Government service nupuri na thaki lebi moi khabole pabo. Aru moi bindi bole pabo. Thaki bole khor pabo. Moi man challenge kuri na moi chaise. Aru itu challenge tu moi isor ke dibi. Isor apni life chade kuri na. Ini kan cala base. तो science से जा रहे थे वो मोटावी लोग पैसे ना उन्हें शादी कुरिशे इधर हम जुन्बी मिनिस्ट्री दिया से दे बिना कहानी तो इमान दिया से और डिटेल बरा ओ तो टाइम में कितना पढ़ा अपनी चाहिए से इतो kan बुद्धि वो मन चाहिए तो आगे भी चर्च में चले